Evo jedna vježba topologije koja pretvara dječake u muškarce. Riječ je o oštrici ovog tu ovdje džepnog noža, točnije riječ je o obrazu oštrice ovog tu džepnog noža u kojem moramo staviti ove tu detalje, ove nekakve rupe i sve te stvari, ali moramo zadržati savršenu topologiju. Znači nema boolean modifiera, nema tih gluposti. Ovo tu je vježba topologije, ako ovo tu uspijete svladat, moćete sladat bilo šta drugo, zato što amateri koriste boolean modifier da se izvuku na brzaka, ali profesionalci uvijek moraju znati kako izraditi stvari sa dobrom topologijom. I zato je topologija strašno bitna. I ako pogledate ovaj tu video, gledat ćete svijet na drugačiji način i moći ćete stvoriti neke stvari koje do sad niste mogli stvoriti u Blenderu. Bez da sjebate cijeli model, bez da razjebate topologiju i stvorite kaos, moći ćete napraviti ovo tu na kvalitetan način. I samo jedna napomena, ovo tu nije video za početnike. Kad bi ja sad išao sve ove tu alate koje ja tu koristim objašnjavati za početnike, ovaj video bi trajao 4 dana i onda ga niko ne bi mogao izdržati. Pa ako treba nešto objasniti za početnike, neke od ovih alata koje ću ja tu koristiti, samo javite u komentarima pa ću detaljnije prokomentirati u nekom drugom videu. Ali ovako, kad se radi o ovak nekakvom nožu, ovak nekakvom predmetu, moramo primijetiti da ima 3 mjesta na kojima ima više detalja nego na drugim mjestima. U ovom slučaju, to je ova tu rupa ovdje, koja u sebi ima još 5 rupa. Onda je to ova tu jednostavnija rupa ovdje i to su onda ove tu grbice gore. Ovi nekakvi zubi. To nisu zubi zato što to nije isti zub kao što ima Rambo na svojem nožu. Gdje on kad ga izbode, taj zub se primi pa kad ga ideš čupat van, taj čupa žile, čupa kožu, sve čupa. Ovo tu nije naoštreno. Znači ovo tu je samo da ga možeš ovako valjda stisnuti, da se možeš malo bolje držati za njega pa da možeš saviti spremiti u džep. Znači ovo tu nije lovački nož, ovo tu je džepni nož s kojim se bodu na stadionu. Ali sad možemo vrlo jednostavno započeti sa jednim od ovih tu dijelova. I onda ćemo geometriju iz tih dijelova koristiti da se naprave svi ovi tu drugi dijelovi. Znači u ovom slučaju ćemo početi sa ovim tu gore zubićima nekakvim i onda ćemo to iskoristiti za sve ovo tu drugo. Znači u ovom tu slučaju ćemo dodati jedan plane i jako je bitno da ne mijenjamo njegov oblik, niti mijenjamo njegovu veličinu, niti ništa tako. Nego ćemo ga vrlo jednostavno u edit modu premaknuti ovako u čošak, ovako. I onda ćemo extrude, ovako. I Ctrl R 3 puta da dodamo 3 loop cuts ovdje. To je samo jedno, stisnemo Ctrl R, ali moramo scrollom da budu 3 loop cuts. Tako da se ovo tu sad dijeli na 5 jednakih kvadratića. I to se sad zove geometric consistency. To je jedna metoda koju ćemo koristiti da ovo tu izradimo. Znači sve mora biti kao od pločica u kupaoni. Mi ćemo sad iskoristiti geometriju ovu tu da sve bude jako lijepo organizirano. I onda ćemo to moći slagati kao nekakve puzzle. I vidjet ćete, to je metoda koju ćemo koristiti u ovom tu videu. Znači u ovom slučaju ćemo stisnuti I za inset i onda I još jednom da bude individual, znači pojedinačni inset. I sad ćemo to ubaciti ovako otprilike, debljinu ćemo staviti na 0.5 i onda ćemo označiti sve ovako duplove subdivide, ali ćemo uzeti ovaj tu jer nas samo smeta, Shift G select similar length, X dissolve edges. Sad smo se toga riješili i sad možemo ovako označiti ovaj tu unutarnji dio, Shift G select similar area. I to ćemo sa loop toolsom pretvoriti u krug, znači duplove loop tools kruga. Ako nekom nije jasno šta su to loop tools, neka me pita u komentarima pa ću napraviti još jedan video. Ali onda treba ovo tu obrisati lica i onda ćemo ovako ovaj tu gornji dio posjeći. I sad to izgleda kao nekakvi zubići, naravno to ćemo još sa subdivision surfaceom ovako malo uljepšati kasnije, ali za sad neka bude ovako, to je sad, takvi su sad naši zubići, oni takvi nekak trebaju biti. I onda ćemo koristiti ovu tu geometriju dolje, ove tu rubove, da stvorimo još veću površinu ovako dolje sa extrude. I sad i dalje se sve sastoji od tih malih kvadratića. I zbog toga će nam biti vrlo jednostavno stvoriti ovu tu rupu ovdje. Zato što sad možemo vrlo jednostavno tu postaviti 3D kursor. Obrisat ćemo ove tu vertice od ovog tu lica. I dodat ćemo jedan krug sa 12 vertica, to jest 12 rubova. Zašto 12 rubova? Zato što imamo ovdje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 komada ovdje oko tog kruga, ovoj tu rupi. I sad možemo ovo tu ispuniti, rotirat ćemo ga za 45 stupnjeva da imamo tu rub, a ne verticu. I samo ćemo označiti ovako ove tu rubove ovdje, duplove bridge edge loops moraš biti u edge select modu da bi to funkcioniralo kako treba. I onda ćemo brisati ovaj tu dio i isto ćemo iskopirati ovo tu i držat ćemo Ctrl zato što ga onda možemo samo prenijeti ovdje i on će se spojiti ko puzzla, sve štima spada. I onda možemo ovo tu pobrisati lice, ovo tu ćemo sa J, to je sa J, moramo naravno M by distance, a ovo tu možemo sa J spojiti ovako i ovako.
i pobrisati ova tu lica i sad vrlo jednostavno uzmemo ove tu vertice duplo G i ovo tu isto duplo G do kraja i onda opet još jednom M, merge by distance, meni je to shift duplo V jer je to bila kratica u staroj verziji Blendera, u novoj verziji Blendera su to sjebali, ne znam zašto se moraš M by distance, meni bolje paše shift duplo V, pa eto. Ali sad smo napravili jednu rupu i sad tu rupu možemo koristiti da napravimo ove druge rupe. Kako? Evo sad ću vam pokazati. Znači uzet ćemo ovo tu, još ćemo proširiti ovako prema dolje. I onda ćemo uzeti ovaj tu dio, njega ćemo proširiti još ovako u stranu. Ajmo reći toliko da imamo dosta mjesta. Ctrl R da možemo još ovih tu loop cuts da se spajaju sa ovom pozadinom, sa ovim tu crtama u pozadini. I onda si moramo napraviti ovdje mjesta, ajmo reći ovako. Ćemo se stvoriti mjesta. I uzet ćemo ovaj tu čitavi oblik ovako. Recimo ovako, Shift D, Ctrl držimo da ga dovedemo ovdje. I onda ćemo uzeti recimo ova tu lica ovdje, Shift D ovako. I sad imamo manju verziju te rupe. E sad, sljedeći dio nam je da moramo napraviti ovdje jednu okruglu rupu. Znači moramo ovo tu moramo maknuti. I tu moramo napraviti kružić. Međutim, ja prvo želim tu F, inset, ali O, da mogu outset. Zato da bude malo šira ova tu rupa, da mi ovaj tu most koji spaja ove dvije strane bude mrvicu tanji. Znači zato ću pobrisati ovo tu unutra i sad možemo nastaviti. I sad želim tu napraviti, znači krug. E sad kako ću ja tu napraviti krug? Znači prvo moram staviti tu 3D kursor. Uzet ću ova tu 3 lica, to jest 5 lica. I 3D kursor mi je pivot point ovdje. Znači ako ja sad napravim scale, S za scale, X. I onda mogu -1, to će ga samo ovako reflektirati na drugu stranu. I onda ću staviti 3D kursor ovdje. I onda ću uzeti ovo tu i ponovno ista stvar. I sad imam ovdje krug. Samo trebam ispuniti ovo tu ovako. I sad je taj dio riješen. Sad trebamo još jednu ovu tu i onda još jedan krug i onda još jednu ovu tu i onda ćemo biti gotovi sa tom rupom. Znači ajmo prvo prenijeti ovako pola ovog tu dijela, ovako, Shift D. Shift D, Ctrl, tu ćemo ga donijeti ovako. I onda možemo vrlo jednostavno, pošto će ovo tu biti, moramo naravno ovo tu još malo proširiti, ali to ćemo kasnije. Ovo tu će biti sredina, jer ovo tu sredina ovdje, znači tu je sredina za ovaj tu. Ovo ćemo iskopirati, opet ćemo ga reflektirati. Ovo ćemo ispuniti sa F ovako i ovako. I onda sad možemo vrlo jednostavno samo ovaj tu dio i ovaj tu dio isto reflektirati preko 3D kursora koji se nalazi ovdje. I sad imamo i druga strana je gotova. Sad će doći zanimljiv dio. Zato što sad mi moramo napraviti ovu tu vanjsku rupu u kojoj se nalaze ove rupe koje smo do sada stvorili. Znači mi prvo trebamo na jedan vrlo interesantan način promijeniti način na koji teče naša topologija. Znači uzet ćemo ove tu dvije vertice. Vidite sad ako stavim Ctrl R loop cut, on ide ovako oko ove tu rupe. Ja ne želim to. Ja želim da on ide skroz ovako oko svih ovih tu, a ne da se tu zatvara. I da bi ja to postigao, ja moram promijeniti način na koji je spojena moja geometrija ovdje. I to ću napraviti ovako. Znači uzet ću ove tu dvije vertice, J, da ih joinam. To ću isto tu i isto tu dolje ovako. I onda kad ja to napravim mogu uzeti ove tu rubove ovako, X, dissolve edges. I sad kad tu stavim loop cut, sad ne ide tu dolje nego ide tu jer se nastavlja. Međutim naravno ja sad to moram isto za sve ove druge napraviti. I to sam trebao napraviti prije nego što ih sve iskopiram. Ali sad je gotovo, znači sad mogu još jednu ovu tu pa ću ih samo iskopirati pojedinačno ovako. Znači ajmo istu tu stvar ponoviti ovdje. Ajmo isto ovo tu malo smanjiti. I sad mogu vrlo jednostavno ovo tu obrisati. Onda ću samo kopirati sve s ove strane i prenijeti na onu tamo stranu. Znači ovako. I sad se sve spaja. I sad vidiš kad stavim tu Ctrl R, loop cut, on ide oko svega toga. I to je sad bolje zato što zbog toga, zbog takve geometrije ja mogu sad napraviti ovu tu vanjsku rupu koja meni treba da bi ja ovo tu napravio kako spada. Dakle sad, da bi ja to napravio, prvo ću ispuniti sve ove tu sa F, znači Alt, desni klik, F. I onda ću označiti sva ta lica, uključujući ove tu rupe unutra koje ćemo izbrisati kasnije. I onda ću stisnuti Inset, ali naravno želim O, Outset, da se stvori taj neki vanjski rub. I kad ga stvorim, želim da mi debljina bude 0.15. I to je jako bitno, moramo zapamtiti taj broj. Zato što ćemo sad uzeti ova tu unutarnja lica ovako. I njih ćemo Inset, znači ne Outset nego Inset, znači moramo ponovno kliknuti O. I opet ćemo staviti 0.15. Zato što kad stavimo 0.15 onda imamo jednaku debljinu ovdje i ovdje.
I to je jako bitno, zato što sad želim uzeti svu ovu tu geometriju unutra ovako, od svih tih rupa, ali ne ovaj tu vanjski rup, njega ne želim, ovaj tu vanjski. I sad ću ovo tu sve sa G, Z i Ctrl Shift pomaknuti prema dolje za 0,2 metra, ovako. I onda mogu uzeti opet ova tu lica ovako. I isto G, Z, Ctrl Shift 0,2. I sad imam ove tu rupe i one izgledaju kako trebaju izgledati. E sad, sljedeći dio je to što moramo dodati Subdivision Surface Modifier i da bi to napravili ispravno, idemo prvo ovo tu dodati debljinu ovdje, znači uzet ćemo sve ove tu rubove sa strane ovako, sve ove tu rubove ovako i to ćemo ekstrudati jer ne želim sad raditi oštricu, to možemo u sljedećem videu ako nekog zanima kako baš napraviti taj nož s kojim ćeš ti nekog ispikat. Znači ovo tu nije oštrica nego samo ovi tu detalji, ovaj tu obraz od ovog tu noža. Da ja sad idem raditi nož, ovo će trajati 25 minuta i to je već previše za jedan video, ne da mi se toliko sjedi tu i pričati u komadu, ali ako nekog zanima možemo to u sljedećem videu prokomentirati, možemo sve ovo drugo ako je to baš zanimljiva tema. Ali sad moramo izabrati koje rubove želimo izoštriti, pošto sad možemo Ctrl 2, Ctrl 3 Subdivision Surface Modifier, ali vidite da je sad ovo tu kod da je se rastopio nož. Ne može se s tim pojaviti na stadion, znači moramo sad izoštriti ove tu rubove, ali moramo izabrati koje ćemo rubove izoštriti. Znači možemo ovako sa Alt right click, ovo tu naravno želimo izoštriti, ovo tu isto naravno želimo izoštriti. Ali pitanje je kad dođe do ovih tu, kad je riječ o ovim tu, znači možemo prvo označiti sve oštre rubove ovako, Shift G Select Similar Face Angles, ali pitanje je da li želimo ove tu rubove isto izoštriti. Znači ako ih označimo izoštrimo, onda će izgledati ovako, dosta oštro, ili ako ih ne označimo, ove tu rubove dakle, onda će izgledati više ovako tupo, više kao što vidimo ovdje na slici, sad to ovisi o tvojoj preferenciji, šta ti se više sviđa, šta to radiš jebi, a ja neću, zato što mi bolje izgleda ako su tupi. Ali ti možeš i njih također označiti ako želiš. Ali moramo ovo tu označiti i onda moramo označiti ove tu rubove oko ovih rupa koje su tu unutra. Znači označit ćemo sve ove tu rubove ovako, ali ne ove tu rubove koji spajaju te rupe. Znači prvo ovako možemo pogledati, možemo isključiti Subdivision Surface Modifier da vidimo točno šta smo označili. Označit ćemo ovo tu sve ovako. I sad smo označili te rubove koje smo htjeli označiti i sad ćemo sa Ctrl B dodati tu jedan bevel. I taj bevel mora imati dva segmenta i shape 1, ne 0.5. Jer će on onda to izoštriti kako spada. I sad imaš vrlo kvalitetan izgled na tom nožu. Vidiš da se sve spaja, nema nikakvih problema, vidiš da sve izgleda dosta lijepo. I tak se rade ti detalji na rubu ove tu oštrice. Bez da smo sjebali topologiju, znači sa kvalitetnom topologijom. Ako napraviš to na ovaj tu način, bilo koliko pogleda taj model, morat će priznati da si ti dobar u tome što radiš. Za razliku od Boolean modifiera koji kad bilo ko pogleda vidjet će ti si, brate, papak, ti si početnik, ti ne znaš kako to raditi na ispravan način, ti si još uvijek amater, ti si još uvijek početnik. Znači zbog toga je topologija strašno bitna, javite mi u komentarima šta da sljedeće prokomentiramo, pa se vidimo.